Kua tau ngā toa Poipātū o te ao ki tahu whakatika marae ki tauranga Moana. Ladies at the front, nice and easy going. Very excited to have the opportunity to come and experience a bit of culture. So it's been an incredible experience for all of them as well as myself. Te kau ngā toa no ngā whenua maha o te ao, kua tau mai ki te whakataetai nui o Aotearoa. He whakataetai I tīmata ki te reo rāhiri o te tangata whenua. Koe nei tō rātou whiako tuatahi, e rongo nei rātou, e kite nei rātou I te Māori, e haka ana, e karanga ana, e whai kōrero ana. Kua tangata whenua rātou I nāia nei, kua tau o rātou waiwai ki te whenua. I think it doesn't matter how many times I, come to a marae or anything, it just always gets into me, and I'm very, very proud of my culture. Oh, it's amazing, honestly. I'm super proud to be able to walk on, with a lot of my colleagues from overseas. For them, it's an amazing experience. I tīmata te Poipātū ki Aotearoa, I ngā tau ko tahi mano iwarau toru te kau. Ko te nuinga o ngā kai tākaro, he tau iwi, he oi I nai nei, rima te kau mārima ōrau, he Māori. Ko Joe Arawa ko Paul, ngā kai tākaro whakahirahira o te whakataetai. Ara ngā mihi tēnei ka koutou, hena mai ki konei, ki te prei o koutou mahi haa kina kina. Kua roa Aotearoa e kore whakahare ana I tēnei kaupapa. Mai te tau tahi mano iwa te kau mā toru, te rahi tū ai tēnei kaupapa. Nō reira, mai tērā wā ki tēnei wā, kua tū anō te kaupapa ki konei ki Aotearoa nei. Ke te mohi o e tahi o ngā tamariki, taua wai nei. I said, wow! Ka mohi o I nei, te maha o ngā Māori ka prei tēnei ke mupea. Me te hikako hoki o te toa o Aotearoa, mōna kua tohua nei hei kākono tuatahi ki tēnei whakataetai. Obviously coming in as top seed, the goal is always to win, and I think whether you're top seed or not, everyone that flew from all around the world to come here, they want to win. So that's the goal, and we'll see how we go. Everyone sort of had a choice to enter from the PSA World Tour, so really international scene here, and it's up for world ranking points, so people are going to be going hard. They want to get their world rankings up, and this is one of the big tournaments on the calendar for us, especially for me and Joel competing at home. You're number one. Hei a pōpō tāhuna ai te riri I mua I ngā whiringa toa ka tū hei tēnei mutunga wiki. Herewini waikato, Aukaha.